Muraho neza abavandimwe, nongeye kubaramutsa aho muherereye hose hatandukanye. Amahoro y'Imana abane namwe. Tugize iminsi dutangiye ikintu kijyanye n'amasengesho ndetse n'uburyo tugomba gusenga. Hanyuma noneho tugiye kuvuga icyo twita different types y'amoko atandukanye y'amasengesho. Ubundi tugira amoko atandatu yo gusenga. Bivuze ngo iyo dusenga dukoresha uburyo butandukanye. Muri ubwo buryo butandukanye harimo uburyo bw'amoko atandatu gusa, birashoboka ko yorenga, ariko atandatu ni y'ingenzi dukoresha iyo dusenga. Muri uno munsi tugiye kuganira icyo twita ubwoko bwa mbere bw'amasengesho. Ariko mbere ko tuvuga ubwoko bwa mbere, ubwa mbere bwitwa ngo ni ugusenga, prayer of thanksgiving and praise. Hakaba ikindi cyitwa ngo ni prayer of faith cyangwa prayer of petition. Iyo ni ubwoko bwa kabiri. Bwa gatatu bwitwa ngo bivuze muri amasengesho yo kwizera. Hakaba ikindi cyitwa ngo prayer of consecration and dedication, amasengesho yo kwitanga ndetse kwitanga ndetse no kwiheza Imana. Ikindi kandi icyo twita prayer of agreement, amasengesho yo kwemeranya. Ubwo ni ubwoko bwa kane. Uburyo bwa gatanu bwitwa ngo spirit led prayer cyangwa se praying in tongues, amasengesho yo gusenga mu ndimi. Hanyuma uburyo bwa gatandatu aribwo buryo bwa nyuma, turavuga ngo ni prayer of travail, amasengesho y'akababaro. Rero aya moko yose tugiye kuyavugaho ko atandukanye, gusa uyu munsi katuvuge ku bwoko bwa mbere bwitwa ngo ni prayer of giving thanks and praise. Ubundi reka dusome mu gitabo cy'Abafilipi ibice by'umurongo wa 5, turavuga ngo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubyingingiye mubisabiye kandi mushima. Haleluya. Ubu nibwo buryo bw'amasengesho bwa mbere tugomba kuvuga ko ni ukuvuga ngo Bibiliya itubwira ko neza ibyo dushaka byose tubisabire tubyingingiye kandi dushima. Bivuze ngo hari uburyo bw'amasengesho bubaho bisaba ko twebwe tugomba gushima, tukabwira Imana ngo Mana warakoze yuko byagenze gutya, Mana warakoze ko bimeze gutya na gutya, wanasifiwe. Bivuze ngo rero uburyo tuvuze ngo gusenga mu buryo bwo gushima Imana ndetse no guhimbaza cyangwa se gushima, ni amasengesho yo gutegereza ku Mana uri gukorera Imana. Uvuga ngo gukorera Imana yo gutegereza Imana kandi uri kwikorera. Bivuze ngo uburyo usenga Imana nta kintu yisabye. Uvuga ngo you pray the Lord without asking him anything, nta kintu wisaba. Kandi ikindi ubu nibwo buryo bw'ingenzi cyane bw'amasengesho, kubera yuko n'uburyo bw'amasengesho ntacyo dusaba Imana, ahubwo tubwira Imana ngo Mana warakoze ku byo wadukoreye mu buzima bwacu, wagize neza yuko ubuzima bwacu buhagaze aha n'aha, kuko aho twari turi byari ukuntu, ariko noneho waratuzamuye utugeza aha ngaha. Bivuze ngo uburyo bw'amasengesho ni uburyo umuntu yitanga ku Mana hanyuma akagenda ashimira Imana ku byabaye bibaho. Kandi ubu buryo ni ukuvuga ngo mu Cyongereza bavuga ngo ni God ordained praise to stop Satan and his attack. Bivuze ngo Imana yemera ko dusenga muri buno buryo kugira ngo tubashe kwirukana Satani ndetse n'ibitero byiwe. Bivuze ngo Satani yabonye dushimira Imana mu buzima bwacu, iwe ntabwo abyishimira. Ni ukuvuga ngo dushimira Imana mu byo twita ngo ni ubuzima bwacu twagiye ducamo cyangwa se mu byo Imana yagiye dukorera. Hanyuma Satani we ntabwo abyishimira. Gusa biba byiza iyo ushimye Imana, kuko Imana nayo yitera akanyamuneza kongera gukorera ibindi. Rero ubu nibwo buryo bwa mbere bwo gusenga Imana. Bivuze ngo usenga Imana ushima ngo Mana wagize neza, Mana warakoze, Mana urakwiriye gushima, Mana nta wundi uhwanye nawe. Ni ukuvuga ngo ubu nibwo buryo bwiza bubwira ngo ubwire Imana ngo Mana
uyisenga ntacyo uyisabye. Ni ukuvuga ngo wewe uyisenga ugenda uyishima gusa, ushimira Imana, ugenda uvuga ibigwi byayo, uvuga ko Imana ari nziza, uvuga ko Imana ikwiye gushima. Nibwo buryo bwa mbere dukoresha dusenga Imana. Kandi ikindi ibi tuzobisanga mu byakozwe n'intumwa 16:24-25, twongere dusange muri Luka 24:55-53. Hanyuma kandi twongere dusange kandi mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 26-47, niho dusanga amasengesho yo gushimira Imana ntacyo tuyisabye, ahubwo twebwe turayishimira Imana kandi tuyihimbaza tuvuga ngo Mana wagize neza, wagize neza, wagize neza. Rero murakoze cyane, reka Uwiteka akomeze kubagirira neza. Hanyuma turi kuvuga muri ino minsi uburyo butandukanye bw'amasengesho. Ubu nibwo buryo bwa mbere tuvuze. Hanyuma Uwiteka akomeze kubaha umugisha. Hanyuma dukomeze gusenga Imana tuyishima, dukomeze gusenga Imana tuyiramya, tuyivuga ibigwi ibyo yakoze ndetse n'ibyo ukwiye gukora. Murakoze cyane, mukomeze gukora subscribe kuri YouTube. Hanyuma Uwiteka abagirire neza. Ni Rudasunikwa Merci, nakagaruka.